il-problema li kieku jkollok inti fl-ipotesi li inti tkun il-Ministru tal-Enerġija, tkun illi wis domanda. Mezz minnhom illi ħatnaqqas id-domanda hija ħatnaqqas il-popolazzjoni. Imma għandek problema għax għandek ħafna appartamenti illi huma mimlijin b'nies li huma third country nationals. Li daw jekk tnaqqashom imqar b'xi percentaġġ qawwi, ħajkollok kollas tas-suq tal-kiri. Meta tkunu titkellmu intu sħabek, xi ħadd jgħidilek dil ħaġa? Konxi tagħha aħna. U kif ħadd immitigawha? Mhijiex risposta l-instanti kek, nirrikonoxxi li hija sfida kbira, jiġifieri nkun iblaħ jekk ngħidlek isma' u l-satellite u l-handle-it. Hija issue illi l-issue hija din. Hemm ċertu ħsara li saret illi mhix faċli tirriversa lura. Sintendi, ma inti jekk aħna ibnew ċertu bini, sawa, ma sax mur il-nutwaqqa, ġifieri qed tifhimni. Majorka saret, ma kompli. In-nies għandhom drittijiet, ma joħroġ permess, inti you have an acquired right. Sawa? Ġifieri aħna ngħixu f'demokrazija li tirrispetta l-liġijiet. Mid-darba wara taħseb li qed ngħid li hija naqbdu l-gaffa morru nkisru vera jiena ir-rule of law ġifieri hija fuq kollox kważi b'mod nawżejanti. Ġifieri le, qed ngħid li saret għax hija fattibbli, tista' perswas li Majorka mhux marru qabdu l-gaffa u kisruhom il-post. Forsi jista' jsir xi qbil illi isma' jaqblilna lil daw intu għon post ximkien ieħor, ma nafx eżatt kif ħadmet l-affari. Imma, alright, mela, inti relocation qed tajt inti, relocation. Tibta relocation. Expropriation u l-affarijiet. Taffariet. Min fejn tibda kieku inti għam? Min fejn taħseb li għandkom tibdew kieku? Kieku għada għandkom iċ-ċwivetta Kastilja. Step 1. Inniedu il-viżjoni ekonomika ġdida. Ok, nistgħu narawha qabel ma għandkom iċ-ċwivet? Qegħdin nitkellmu fuqha semmejna numru ta' setturi differenti. Imma hemm x'imkien fejn nista' nistudja b'mod holistiku. Li għandi link hawnhekk li kont qed nirreferi għalih jiena dwar x'inhuma daw is-setturi. It-10 sectors. Dil-istorja hija 11 March 2022. Okay, ġi għandek metaverse, servizzi ta' compliance and intelligence services, advanced specialized manufacturing, 3D printing, artificial intelligence applications, e-sports, video game production, sports industries, strengthening the energy sector and social enterprises. Okay, those seem like very good titles. Obviously għandna bżonn iktar laħam kif ħajinteraġixxu ma' xulxin, x'tib ta' yield ħanaraw. Mela, tlaqna?